Nakal Said Habib Umar manusianya le kelompok, manusianya dibagi kepada lebih kelompok terkait dengan Ramadan. Yang pun geken dengan Ramadaniyun, ahli Ramadan. Yang kedua khusraniyun, orang yang rugo. Yang kelima al-faiziyun, orang yang mendapat kemenangan. Ramadaniyun yang begitu Ramadan kagak mulai cok topi, cok ijakrung, cok boh tasbih, cok Al-Quran, kagak mulai kayaknya. Nyan Ramadan begitu kait among kagak jauh melasa masjid dan sembahyang jamaah, huro jamaah, alinyan gebaca Al-Quran, gemadzikir, sedekah dan sebagainya daripada ibadat-ibadat yang lain. Yang geken Ramadaniyun, ahli Ramadan. Yang kedua khusraniyun, orang yang rugo. Segala Ramadan gonyan jamaah tan, baca Al-Quran tan, dumputan gonyan. Begitu tama Ramadan pun tancit, dan ahli Ramadan pun tancit. Yang kelompoknya segala Ramadan hana agama sedekah, watai tama Ramadan pun hana agama sedekah, ahli Ramadan pun hana agama sedekah, dan contoh-contoh yang lain. Nyogeken dengan orang yang rugo. Yang kelima al-faiziyun, orang yang mendapat kemenangan. Segala Ramadan na ke jamaah, watai Ramadan lebih-lebih lem ke jamaah, dan ahli Ramadan pun mantang ke jamaah. Segala Ramadan na gemadzikir, dalam Ramadan pun na gemadzikir, ahli Ramadan pun mantang gemadzikir. Segala Ramadan na gebaca Al-Quran, dalam Ramadan gebaca, ahli Ramadan pun gebaca. Segala Ramadan na gema sedekah, tamang Ramadan gema sedekah, dan ahli Ramadan pun mantang gema sedekah. Nyan ciri-ciri orang yang merumpok kemenangan.